ama sapen phat pai piu pathen thangwanom hanlang TCN Seigilkhomna vezo se pakai ji sumin chibai ka hin bole kei ma tu ni kho Seigilkhomna in hosting lulun ka hin tu ni khoi khau pidi hi le KSO D and NCR a numai president KSO president masapin ama min hi nengnei ting a hin nengnei tin khongsai ama hi tu pana hi North Delhi a emeda bol he hechu teacher education ki pau me ting tu ni naphat maluta TC network nei pijin nachunga ki pathu kan sei ke jong ka ke pa e henge KSO D Delhi le NCR ho chunga hi ka kinep naw nampi kinep na ale na len he ki tilki zo loading hin aji chunong ho administration center a Delhi anom ji wa jo ke ho kitile outside hilang state am hodinga chu nang ho access hi government hen lang ministry hen lang EP office yong nang hodinga chu access no ma hin ke ho a chu le representative am lowai le hichi hilaya ko na memorandum hung ki thot hen lang EP yong nang ho ha sep ji hin na ai ti a hi nang ho pan la na hi ki gal vet a kin pi na nei ta na ki veziu hin tu chung jong hi namo povin nang hon jong na tam ta na tong win hi cha chu all cha cha in sei diu hin na hinla personal question khat hin dong leng KSO president na hi ETM ha na sa melo le na gel sanga bai zo am EPTM personal question khat ga dong ote KSO president ka hi ngom na zong omin na na zong omin ke dinga zong chu KSO ka to na apat na hi lo wang chun president ka hi na ama sa pen hi in na chi chu challenges ho tam pi omin internal challenge zong omin external challenge zong omin internal challenge ha chu azo lang le im ki hodi ham na all ka hin sai dem la direct a ki sai le negative be se dem ka he poda henge aphai ele tu nai cha April la sunga yong hi na to tampi na ne hislai la het heading chele MPSC adinga nong ho hin hichi webinar na bolo na chule RK Purama career counseling na bol na o elowile SSC headquarter na ga visit na o hisu ichan ge lol hingam na hin thapat nan sei theidam MPSC interview tawdu heti thu ki za hi request hungin na ga ki pidi finalist ho akona chu so ke ho hin ute phabe chuna ki ho pi in to atong jing lai MPSC nuya tong jing lai guest speaker de chun pa thang ku chon ho kip ama to golhang lalpu lumilal na MPS hi chi honin amani chu interview IPT phase de ham EPT bol de ham ti ho chu jimit kan nei pi win na mi phabe chu ahungin hichilai la chun wang phat pi in like ki pa ta in mi phabe chu lo thing win na amin chi wang chu ka he zo pon ai wang cha lo thing e ti chu a ke in ikipa pi win na aban le ke som ki po apat hi in langa te ka banga exam si center ho boina te ka banga mai theila ahung tha ti ho ai te ka ba kakching Bisnupur hilo le Imphal la ahung tha ti ho hi ke hon lai ka bui pi jing hi na data ho wang hi te ka in langa GSQ nuya a hin pi thei phat le chun GSQ in atam zo cho hin boi pi a hi ni chi tai lawa chu Sadar Hills KSO Education Department a hi lawa le Churchanpura KSO Education Department nuya ho mo to ki pala ma ke ho KSO Delhi Education Department hi abui pi zi a hi in na ga he thei dinga chu CTET na oza ho center chi jong chone ki boi pin mi hi nival ane ki boi pi in na aban le SSC a jong chu hi ti chun ane ki boi pin exam si le te exam center boi nai ne yu phat le hin ki boi pi jing a hi in na chu pathin lung sit in tu recent pena jong chun zan hi rainy date 8 la vela chu CUTUZ all India common entrance graduation sim na dinga hi chu na amo exam center hi ahung boin revise khat vai a hin bolu win hi chi revise a hin bolu mo ba jong chu mai theila atha jong kit thona chu je achu ni khat le jang khat hi ka nga kit wa la chu list ki la le mi som gup le thuma ko na hung lo din pathen lung sit in amo hi a center ru chu amon a preferred now mon chu na changu win chi jong chu hi intin aban le career counseling chu angai dola chu kumsi achu ki bol a hi in na
ahile tu chunga chu angai dola academics bo se a focus hilo lekha simlang bo se a focus hilo intin sports langa lungu into heading a dilhia kichim go hang go hang sing na ama chu akana ko win fashion design langa dinga nu rosling bongsai kana ko win abale defense langa go hang gigin na lieutenant corner ham ama jong chu kana ko win abale UPSC lo le civil service ading chun gol hang Dominic ama kana amazon chu tu chung recently MCS amo in na ikipa piuvin amazon chu kana ko uvin aban le law lang legal langa thanu na inai theina diu chun Dr. Mercy Khaute Lai Faculty of Law Delhi University no faculty hi in na ama ta chun kana ko uvin hi cheng chu counseling ne ki bole ki pau me thil neo cha ki gel wanga hi cho hin result tampian soji hin na teka khana tu a hela SSC a exam hong ki bol thein ho hi aspirant hon neglect bol jong le anunga cho background a cho na tong tam ta om hin he chi a result elo le he chi sit om theina dinga yong chu izat ham khat phat le energy sacrifice ki bola KSO ho hian lang elo student organization dang dang ho le anal hayu he ti chu atha be in phon do no mo hin tin Hichi KSO LY le student organization ho he akimo bolji ipon hilai charchanpur henlang LY le KSO D henlang LY general headquarters jong le amo ngin ato khop se no ato he ti chu thamkhat highlight in bolnum hintin tua teka khana chi CUET common university entrance test hichi recent 2006 laya chu north campus la a khu overall form khan ani ki fila ba heta chu exam test ani ki bola a cut off dungzu ya chi ji hin na hitlai yong chun KSO help desk ho hi am lo wai le mi tha a he lo hoding a oboya boy he mi tamta at last date ani ki lablal sumle pa hin senga hunga e wanga phat lablal ta kinung le ta lung hang ai pi ichi mi asanga zala chu ichi university ho yong chun mi khat chu concession a mo bol theilo hin hichi a date ho chi lalai le chun ki chai jing ta bang khat hi ji hin tu chunga hichi CUET yong hi a hurdle tha be khat kitile a hello hoding a chuna abuya boy hoi khat hin hi chi chunga hin nang hon na hin bui piwin exam center hoyang cho lol hinan nan muwe ti cho ki pawmin hichla aspirant hoding a he step khat nan sim piwe ti avela na chunga ki pa thu kan sen ele hicha hin abana question kan do num chele nampi level issue ho teka khana Delhi khopi a rally ki chelang protest press conference ho hichi vai hopna vai po na ho hi KSO Delhi and NCR iti na ki vai hop ham nin hilchin thediwem athang pia hi KSO tile cookie pom tiu tin na ki vai po na chungchang mem emi songa jong cho so cookie pom songa hi ki vai po dan hi KSO Delhi and NCR ki umin cookie welfare Delhi ki umin abale cookie in P Delhi a umin numai nu te langa ding chun cookie zo women's forum jong a umin chi le gal zo ang ki phut a hi in na ahile constitution dungzu yahu cookie in P Delhi cookie welfare Delhi chki jong le KSO D hi enikin ipi bolde hi tale ding khom ding bol khom ding changa KSO din bolo de ti hi tu langa ke ro ki pitham agreement khat hi in na to nampi issue hu hi phat le ka to danu hi mi pi hon a head team na diu win role ka ki pi now responsibility ka ki now in new khat in saying ka ting na cookie in P Delhi hin nampi level a thu ho issue ho hi amho kim nan sina ki pi in na thu ha sa chu zo si abale e ho sum ki ka a damlo avaisi a hi lo le te ka ma thina to ti ho a hi lo wale boina to ho e ho sunga te ka banga sum ki bat na hi lo le like nu pa ki ka boy ti ho ta bang cho hi na chi thu ho thu se ha so atam zoi welfare tin a boy pi a hi in a hi le thina man no ho zo yam hon boy pi zi a hi in KSO hi athang pia foot soldier ti de ha ana tonga chu ki pang imazo si bola chu ki pang a hi wanga decision chu ichanga ke lazi lo hi in na a hi le tu gal zo wa hi nu te forum hung ki nu mai ho forum hi hung pha na hi ki loi khom na hung pha nai am ho zom hi ki ko khom ze ki ho na join meeting ki nei zia chi phat le thil ho hi ki ho to zia chi phat le aban ba na ki tong ji hi Heswe ya le rally hian lang yelo le press conference yong le KSO Delhi honna bolda le cookie in pin jong head pi ji dan hom elo le no independent a kui macha het lo na bolo
icho hi joint approver tailawa imacha ichanga ki bollo na KSO D chamchama ki bollo abanle hedi khachu ke ho hi KSO branch la city branch khat ka hiwin na ja chu ki kuki in pe delhi ki use hilawa KSO GHQ zong ki zatu zi a utelam kai ho ko ma hichi hi piti amdungel ho ke lazi ana hichi dungzu ya chu ki macha zi apai ki thut ngai na khat zonga hin na so le ai ho culture custom culture dana chu cookie in pi chu in pi nei ji wa chu ai ho student body hi yong le thil thu pi khat i bol dai phat le chun I chunga ho chu do te ngai hin alhang pia chu independent body in ki gyal jong le chun do ding loading nampi issue e phat le chun KSO ho chun achang che am ho responsibility a chu akimo la thailo hin hi cho he na hejinan se chit yong chu ki pawmin bang en agyal dana ho CSO ngi akika a ki ho to na lowa chamchama na to wa ta ho chawai de dana dan tabang khat in agyal do tawin heja chu hi chu specifically akan do hin nu mona sa dan lang chutle personal question lo tabang khat hindong lang na sum chungchang hi finance chungchang hi KSO Delhi ho na ki mancha dan hinin hil thediwam tham khat iti sedam na ki na to na ho elo finance iti manage iti ni ki bolji ham alhang pe hi KSO hi tam ahung hi phale tam lui hon balance da ha ho opening balance au ki ngai zi a hi inna ki patna bul wala hi ai le hi chu akim khat le deficit chi the akim khat le tampi zong da ha zong thai chu former executive one apo zi a hi inna chu khat hung hi inten aban le to ka sai banga chu protest rally lo le press conference om phat le hin gal ki patna ko na hi 5% 3% ya hi in pi hin suma don zing a hi inna amon zong inpi to manipur ham inpi to kukin nampi inpi ti ham hi jo pama zong ko amho to di dong zong chu ma hin ai le dithi sung ki vai pu na a hi protest rally lo le conference om phat le inpi te hin fan abol zi wa hin hang pe na KSO in agot na nui ho zo si chu chu a hi in hi tai lawa chu tu langa hi chom khat lai chu in sum akya don lai ta chu gal hun ki patti la chu a hi le in P10 ima zo sia ngai cha zo si KSO te chu suma ton sa lo amon ana support zing na angai cha zo si wa cha na pi zing wa hi in don na tampi achuma KSO adon welfare in adon a hi lo le in pin adon chu sum don na hung tambe se di cha chu ta chu centralize na bolu a hi le tu langa hi hun ki khel ke ta na thum thip dong zu ya hi in pi te chun person achum aton chu chil hazing lai a hia chu te ka banga press conference hi lo le rally ho o ma le amo hin emergency crowdfunding ho abol ziu vin na hi chu cha chu support abol ziu aban le KSO D te zong hi liberty AP ke nu ti chu ke hon zong te ka banga in pi to nampi a hi tian nampi level a hi lo KSO sunga ka bol di wa ko te ka banga seminar counseling a hi lo le thildang dang ho ka boin diu ka ki mancha na diu wa chu ke hon zong sum ka ki hol thein na diu chu liberty AP wa hi inna so te ka banga king khat ka ne le guest ai lo le chief guest ai lo le guest of honor wa ka ko ho win sum AP ho ti ho ta bangai tu chana ki manage aban le membership fee ti ho na chu ho chu ki manage henge ki pam hechi sumchung chang hi phat hen mi tam ta ki pal ji hen adi dia lam kai ho chung ayong hi a hello mi khat mi nin ngo na khat an ne ya la chun situation dung zu ya an sei to la chun hi chu lam kai sum ne mang ti tabang khat jong hom jin na la mi pi sum ho hi audit ham elo le transaction hi record hoi ta koi ngai hi ni so maintain ki bol powai la chun hi chi mi pi a hello ho chun ep se yong la chun hi cho chu ki su clear the ni cho chu ki su di the hen ki paw me he jong chu nan hil chin chu tu hin tham khat UPSC aspirant ho chunga chungchang thu ki sei ta le ki pawm ta in tua 2018 ham 19 ham to hat ching hoi UPSC CSC and clear zo apa sa chun ki paum ten akum si ahin e hoyong hi charchan pura pat hen ten elawale e mi ho sungka ang hin mi ni le thumin civil service on clear pan tawin na hichi masanga chu ka sei khilawale 2012 13 zo langa pa sa hi mi anum be se lo he mai li ho chanum nan pangal ho manipur mai te pangal ho anum jina wen chole isopiu song ko holanga khat le ni anum jina ei holanga chu umbe se lo hin tu a hi kum khat kum ni hi reng hoi ta hin la bang kala mi ni mi thum pa jong hom jitan
pathin phat thei bo na hin tin ele hi chi chungchang a hi Vedic IAS kiti hi a ha sei lewin Delhi langa UPSC aspirant hon na hi chi ipidan ham I changya ki thopi di udan ham so tu puma chu KSO lam kai tha to ke ho tam songa hi na kana ge lu a hin e ho hi UPSC a gap a hung so tai kiti na hi le line zo si chu education bau se hi lo entrepreneurship lang hi ta skill development lang hi ta zo si focus bol dina kumdang banga academics bau se a focus bol lo di ti chu ka ki ho naw a hin na ka dai sa khat chu hin chi dung zu ya chu National Council of Churches in India kiti khat North Indian Church ho ki loi khom na hin March bulvel chun in the contact uvin amo hin a hin contact masat uwa chu Delhi girls ya IDP mi izat nam ubam ka hin ke thopi no mo ve an tiwin na so hichi trua chu kana ki mu piu ven ke ho hin amo office uwa kana ki mu piu hin a hile hilaya chun amon asayu chu ngai cha ho ten ho na ipi na ngai cha ubam amo chu ka ki thopi no mo ve ti chu hin hichi ka ki mu pi na wa chun ke ho hin atam zo to Delhi ho hi athang pia hi na to hita cho kunni zo wa hi mi corporate na to ki hola settle down ta bangen hita na gal hung jam ti la chu le mi kho ki gen thei mong cho a hi le situation chu kho ana kho the hi ya to chu chi ji a chu ki ho hin mental health care lang na counseling lang ho zo hi ki ngai cha e ti ho kana se yuvin aban le amon ki thopi na di chu list kana law bin na a hi le hi cha chu amo zong hin amo to ka ki mu masang mo bai ki man kana gel hi Delhi la coaching institute ho na so lai chu former executive for KSO lam kai lui ho zong chun ana bolu win ALS ho aban le la ya Delhi coaching center ho to anaki collab of Amy ho ai lo le Amy la zong chu KSO member not just Delhi abo hi lo in lang branch zo si na KSO branch zo si a member ho cho hu le discount abol so hi lo le tesa bol wa chi dung zu cha max mung du ya chu te ka banga 50% off 40% off 30% off hi tia chu na admission ho fee chu an su ho mu ba chi initiative ho chun o min chu pha ka sa hoi ka sa ji wa chu ke ho hin center ho ke ho PD ti ai ka na umu hi na a hi le wang phat cha na NCCI te to ka ki mu new wa hin amon ji coaching center initiative zong ka ne we a hin ti le cha chu ki hoi aki zene ka tiwa na a hi le mazo si chu pathen bol zong min tin aphalam lamina hung in a hi le Vedic academy ki ti chu ambo hin amo initiative a hi in online class a hi in che pha na chu data ka hi la panovin na education department den hi cha chun mi som se gi la thum ho vel hin register a hin pi in amina hin pelu ubin na hi chilai la azong chu aman zong hi Delhi la hi athang pe to UPSC coaching a de hai lak ni ho vel hi ji ta chu coaching fee mai hi na a hi le hi chu amwa hi sang som ni le sang thum ham sang som thum thing lo ba hi in na fees man chu ai le adang to te dinga chu man bai mama ai ho dinga chu na affordable mama hi in aban le hi chila azong chu ke hoin ka ki ho pi wa hi te ka banga ga zi a affected hi lo le ke ho community sunga inchen ha sa phabe o ma le under privilege ho dinga zong hi provision nei bo pi thei du ham te ka ni ki ho pi le mon he nge tiu na so hi chi li sin submit la financial constraint hin zau sa ho wang chu mo zong chu li sa chu ma ka si pi u na tu amung thung ding 30 submit chu ni ki bol tan ahung dung ding 30 May ni le hin amo interaction na nei diu hi cha chu ban na hi bu cha diu hi te ka banga de thia lo ho zong hi hilaya akimu pi thei lo ho zong chu online an zoom meeting na bol pi ding ti chu lung gel ki pa me adang exam dang ho SSC ho LOL IBPSP ho dang ho chu noi si na hi po nei ma UPSC CAC hi a value adang ho to I compare le chun sun le jana ki hi hen ji chu direct a gazetted officer heading igam sunga dinga he administration a grade A officer heading ki ti chu toughest exam in the country ki ti on le ki zo loading hin UPSC CSE na hi cha hi e hoyong hin clear in ball taw in hi le thanup om le in ki paum le in kum go masang chun hi chi facility ho anum le wang chun kiti ji hin hin le tu am jong hi abana aspirants hoding a hi am ho hin an gyal theo le wang chun chance atame ti na he henge aban chu se ki taw chi Delhi sunga hi IDP ho yong IDP ho thu tham khat nan sein hi cha hin Delhi sunga hi phabep na lai ding hin am ho chu anei zo zia elo anei lo zo zia kiti na hi pon hin la
amo hin ka gel danin amona hilai tu manipur sunga ho to khulanga ho khu information a he thamhat ki khidiu hin zero FIR ti ho ai lawai le tu p may housing scheme registration ki ti lo le ho chu relief camp register ki bolo dio hi town hi cho chu itina boi piwam IDP soyong aboi piwe tin KSO D hin hi chu chungchang in sei thedem so IDP hi khada hi inna March sunga NCCI 10 in approach zova hi Supreme Court na ho case to hi ho represent pawin IDP list ho jong so hin nai chawin hi le chi to bom paw ma chu na list ka kana lawin WhatsApp group kana si movin hi cha chu list kala dung zui wa hi mi jasagi le somle thumli sa hung lut in na IDP current list chu ai le gal ki pati la ya chu 2023-24 achu welfare ten na la hin cha chu mi sanga na ki valin na ai wanga tu chunga li te sa ke la achu jasagi le somle thum chu ki hi hi in ai le amo hi ji NCCI te to ki collab na dung zu ya chu amo phat chum na de chu gal hung ki pati hi chi phat la hi thu ai ho boiwal political protest ho tam I focus now chu an chum diu na ai le ai ho CSO ho jong hinam hoi focus ki pi zo be se lo ai le tu langai thum all the partner chu amo centric ki bol ki ti in ai le chidung zu ya jong chu tu chung third me ho jong chu na amo IDP centric ai lo le victim centric a sai de ki ti in kin ho hung ki go na jong chu amo hi amo bo se thu ki sei sa na thang pe organizers ho tai lo hi minang thu ki sei lo amo gen theina kum thum hi ta government in aidon lo igen thei ha sat no ki het mo sa u ti ta bang ho ja chuna focus na ki pi a hi in a hi le hi chi protest ki nunga hi amo hin aseu win NCCI te hin home visit aga bolu win na home aga visit uwa a in wa chu a team uwa chu te ka banga koi chu ta bang banga ki thopi thei ham tia chu ve ovin khatle ni chu medical equipment ho ngai chu ho jong chu ga visit ovin abale kim seli nei bol pi veti na family khatle ni chun ke pa thu hin sei ovin abanle cha te ho admission bol na langa buina nei ho jong chu admission a bol pi hile kilomin na cha chu ki thopi hile kilomin chi chu hi in aban ta le tua hi azwana hin mention banga chu amo hin grievance na alung kham nau khat chu a hin sei uvin ke ho ko ma chu aki ngam sunga jong chu hin sei hi di hi in ke ho hi galzap ka hi uvin hilaya hi min agel di thilanga gaza ma hi le acheng the hin te nei zo hin te tin agel uvin na ai wanga family kim phat atam zo hi service nei lo corporate ana to je achu in lang ki le jong le kini hol na di ha sat de je achu den ai wanga chu officially relief camp ha ki register ho te lo chu adang wo hi IDP a hi na hi biham chanbo a hi lo le kunung le ka hi naw hi a ki recognize pi lo diu ham ti yam ho hin ki chat na khat na ki phatlam na khat anei undin ai le PMAY ho ta bang jong chu issue hin bolovin DBT ki ti ho jong na themcha cha hi jong le ki ho ka ki top zone na diu hi nei bol pi thei diu ham tia chu ki ho ko ma chu hin sei wa hin ke ho jong chun grievance alung a hin sei ho chu genuine ka sawin na in tun ki le jong le in sa do na din neu khat be jong ka nei theu le ti chu hi in chu ke hon ki ho sa le na ki pun na the jong le ki ho in ka chang wa ka sei theu thilei lo ji chun ji in pi te to khat bai le ki ho ko ma na mon iti lam dola decision a la pi wa chi ni ti zo chu ka ne ki ho ko ma be sorry ki pau me hechi kan do lona chung chang kitile masangayong chu thamkhat a document allow documentary and CMO win hechi IDP so identity wang ki disclose na hilowin na identity disclose ang so angai hin kuikuya CMM tio so angai ka sahin KSO when hechi china boi pi win hechi document hoita bol diu khunung ge ayong hechi I hasat na tho na ho hi manglawa nampi level a thong ki sei phale hi choyong hi gel do jingding ti tabang khat jong chu anum hin previous president leadership na nuya chu thamkhat kan head jab hin khatleni chu yong chu an viral sawin an lang khana ki paw me hi chan gya chu nampi dinga panala na KSO D student base effort bo hilawa aung ki boizi a hi pan thei thiana panwei tai ki tile ki zo loading hin ayona sen foot soldier na lekha simlang
pang bau hi talawin to chu teka khana IDP hona buipi o tiong chu extra curricular ti de tan student organization adinga chu wanga lo thelwa philanthropy ta ma chun namo haizing oi tan hi cho hi kan pa chal hewin ele hi cha hin tham khat hin dong kitleng IDPs ho Delhi tolpi sunga ho athia mangum khawam hi cho chukun itia buipi wam IDP chu hi lo recently thamba sala chu hi in nikho khat in mi thini ka in nei win na chi alhang pya chu KSO in welfare ana masang kuki in pi le welfare no masanga hi KSO Delhi hi mother organization tapanga hindi si tolpia dinga na KWS zong hi KSO akon kiput ma sa pen hi kuki mina ki vai po na hi chizo akon na hi hi religious ikhat akon na KWS hung umdo abana all ta hi KWD hi hung ahi in ahi le so na chu KSO inten hi choi ana bui PZ ahin ana asa adam lo athi kiti ho zo si hina ahi le welfare ahung uma ko na hi chi na to zo si atam zo amwan a bui pi hin asuna zan lo adam mo hilaya hititai ahi lo le ai mi khat hititai til mo hin ad bui pi jing ziu ahi na pa chat au mo ben mo to hin ki su to phale ka gime ka le ti di ko mai wa se di ko peti se di ha ki phatlam zi ahi na zi chu mo hin chol phat le phat tim lo sun zan lawai ta hi sei pi jing ziu ahi in hi cha hi tika banga in cases wangsi ta ni ko khat mini ho ta bang thina ho phale KSO D ten jong ka ki thopi ziu ben na chi ho chu hung hi in tin ka sei banga chu internal i boina ho hi akim khat hin a he thim zi in ki vai pu dan pa hi KSO ten te ka banga ilanga konin ka so pinu ai lo le ka so pi pau ahung zam bange ka hol mo ve de hilanga ahung zam me hi ti ho ta bang KSO hi mi pi hon in he thim diwa KSO D contact diu hilowin tin to ako na welfare te zo i contact zi diu na welfare te lo mo aboi mo le wang chun KSO D chun bol thai dan na ki tho kom pya ki chu ki koi PZ he te chuna ka ga he san ki pa me gamdang uma hi chang chu igam to ki nei be se lo to Shillong Guwahati la hele chun het the nan to Delhi lang pe chu gagam hai tan hi cha hi ule naw nei lowa mi khat achang se buina to chu ilungjong neo ji hin hi chwa chu nang hon ki thopi the thena na ki thopi chu ki pam the in ai le tu next question hi chi IDPs hola hi rehabilitation ti hona nei khawam am ho trauma nei diu hin am ho amo chu na ti ha consult na bol khawam elo le mi ho iti ham psychological impact ane wam hi cho chu itin in handle wam am ho chu rehabilitate na bolom iti activities ho chu kham tu chana hi e ho langa ko na wang hi kha ka he pon na mental health lang hi trauma girls trauma ho psychological hi effect ho hi hon wang ki bol kha pon hi wanga chu sopi unaw langa like young tribal network kiti amu bin na amo hi research scholar to khang tha ho ki su tu hena mo wang in ana bol kha wen ai wanga chu ho ki vai po na nu ya hi pon ai le ka sai ma banga NCCI te to ki su ki khatna hi ho sumle pai hi lo le ai dam lo ve se na ki thopi naw chu khat hi in ani na hin vedhik chu hi in coaching dinga chu athum na ani ki hopi hi ke ho hi mental health na koi ma professional health to bang gachi mi to therapy gachi ka zo povin na aban le ho sunga ka sai banga ke jong lam kai ka hin po ako na hin distress call hung ji cho gampa ma hina distress call tile boina ho azat hi lo le mi khat mi hi in akhamin hilanga khun hitukun boina asimin lo le mi khat hilaya hin piha ho helowina ki zame ti ho ta bang na min lam kai hi ja chu zan kim zan vai zong le hung kol zong ji chi ta bang ho rol ho tam zo welfare tin ala hi na ho chu nampi dinga ki vai po na hi ja chu i hung ki heng do ovai te ki pang thu hi in hi chu ga address na dinga chu professionally trained ki lo hi ja chu na so tu chung hi NCCI te to hin amo hin April sunga chu body connective le amo hi ana boy je vin in langa hobung ho khat to ki collab vin in langa zo chu counseling ahung bolu vin na amo workshop ahung bolu vin a hi le to hi a hin sei dung zui vai 30 May ni le hin amo to hin workshop chu na Delhi IDP chengsi to
lam kai cheng si hi cha hi KSO zong a hin adi a welfare te ho zong hi tip ding amo to hin hi chi workshop hi pan khom ding na phat chung pi ding ele ei zong umzi a hin te ka banga hi chi KSO tabang hi phat si tabanga ahung ki dil phat le hin e ho zong hin mi ngailut tan ei lo le pho sa tan empathy ki ti oi ki nei thei ji te lo jo nam ki do zina a hi ding khat tabanga ho chi ding tabanga hi ja chu chu tabang awareness nei thei na di wa chu kana anaki hung ki mang di hi tu chana vai lo lai e ma bolding a chu na tu tha date 30 he chi kan do lo na chu hilaya yong hin tua victim kitile amo victim ai itia galzam bo hilowin trauma phase jong tam ta omin hi cho chu ive ji phat le ilung jong amo neo ji mihim khat hiya aso pi sangam lo tam tiong feel eti seidam emotional ji nei te a choi dilhi langang chu kham tia chu thamhat kahung curious in personal question tin la ta tin henge ki paw me hechi kalwala yong chu dilhi a he it is up then you have your hands full kitil til tam ta dang da bui pio nan sei do in na ki paw ma man hi choyong chu IDP ho to related hi jong le imi sama ma hin hi cho chui ta chu pan la thei thia chu pan la ding hin hechi ka ti hen Nampi dinga KSO dilhi le NCR ho pan la na na mi hon ahead lo e wang asung chu na bui jingo abang ka le zan khwa suni lo na leina ji hin ai ta jo appreciation kan bol kinin henge tu ana say National Council of Churches in India ki NCCI hin na hamin phal en hichin echi kiloi khom na hin thilpha adangi people relief langa hi IDPs ho chu financial langa ki thopina newam elwai le thildang ipi material pi do na ti ho tabanga nei khawan family khaleni chu te ka banga oxygen ngai chai role medical amo condition dungria pita equipment acho ngai ho chu aga visit uba acho ping jong cho min na amo jong hin ama hobung sung North Indian Church sunga hobung wa ko na ei ho ki thopi na dingai sum fundraise bol thuba all ai te am bol diwa hi na te ka banga khaleni chun li sung la chun te ka banga rent pizo lo ai lo le kacha te school kaina ha sa ti ho ta bang na umin all I hin visit you hin list chu khakada hi hin visit you hin hi chitei lawa hi mo hin March la sung ve chun World Water Day kiti to and gender kiti hi workshop ana bolwin seminar na bolu na hi chia hin in a team movin ki hozong ka kal sung movin so ai won hi chi ni chu ta bang aban le Manipur issue azong hi amo hin hobung kiloi khomna hin da dungzu ya chu concerned authorities or government ho koma jong hi lekha ziwa na hi chilai chamna umna dinga biham peace appeal ho hi abol jing thaw a hi inna amo hi very welcoming a hi win ka chini wa jong chu lunch ho ai ni sa una na aban le gender to water ikhat ni jong chun Christian ho kiloi khomna hi ja chu call Christian ho na hi chi thu hi mi thum ham mi li ham ka ga chiwin ke so langa ko na chu A1 granted na ila khat no til hi mi sharing a nei cho chu numai chunga hi iti tui khai na tui ha sat na hin numai ichana a impact am ti hi a hi in te ka banga tui ha sat na gam kol ho gam vel wa na e tui kilometer isa zam khat tui bel aput naw wa ko na ata sa ho adam theina ho aso dan ho chi ho ti ho vel na ita banga tui hin ko impact zom chi je achu tui ho hi piti conserve bolova forest or environment ho hi piti conserve bolova iti hin ikimanja thai diu ham ti na jo da bang thu chun discuss na board of in amo hi akiki he amo mu ki he pi hi wang phat ka sa in na Christian organization na hi ji uzong chu hi intin e holding in that lowin aban le ka mention num phat chu hi le amo e hin reach out pa hi a coordinator youth coordinator pa hin ama hi sinapati ikha pomai ho a hi na ama chua chu ka kim piu a hi in wang phat ka sa in tulai din mun e ho ke ka ki naga te ai tabang online narrative abui lai ta hi tab amo tabang pathin mi ti de ha ta san cha khat hina amon in reach out wa na in gel ko pau jong hi thupi ka sa ka ga sai no he a hi Christian hina di ta momong a hin ki ngailut na thi sanin thakat hi jong le I pathin I ho le bi a chu thakat hi wen hi su to asina patia pa na tion chu ki pawmin
tu ta di a hi song ko ho to relation o hoi mo lai ta hin head all om hon chun ep response an nei dum ke hello hin mi phalo khat le ni ji a hi mi pha tam ta jong quality ki hai mil ji he na henge hi chui sewa le delhi tolpi sunga he na ei ho community cookie community tilo kiloi khomna kiloi khona dang hong tam ta om ding hin hi chot chun KSO D le NCR ho na relation o etm pha am elo le hi chi gale tol je ai stress am eptm chi nia sai thein kamuin na khat hi internally ai ho like pau khat chi hi jong le unaw lang ti langa sai di khat eno men khat hi le ai mi sung mo mo hi lo beyond na cha chu sai thein kamuin delhi ai ho sunga thu hi sai leng unaw ai lo le sister tribes ki ti ho hi tu tha hi pon mi phabe ben a he thim mo in hi chi hi so na ko na umlam kai lui ho ke so ke hi delhi hi 2014 akana chi a hi na ke ho freshers ka hi lai kun wa ko na jong chu lam kai ma sate ke so delhi en ncr lam kai ma sate ho hin unaw te isopi ho na to sopi kha i ve ti na bond hi maintain and evolving relation hi an hoizing a hi in na ga het thading a chu to ai ho congress member hita in hu lam tin thang ho tak vel 2006 7 la ya mai thei thinoi mi ho chandel district kingjoy subdivision amahon len mine mai thei thinoi mi hon ei khat wa I khu wa cheng thei la wa I mu wa tha theya im lo lai wa chu lai hi amo hin KSO D chun spearhead abol a hin a hi wanga unaw langa SSPP a hi in ZSF a hi in zilai adang dang ho zo si pau ke bang lo tiu te na mar langa hingang te langa hin pai phe hin o zo si an pui khomu ba jela ti har je ai an lut no hi na akipin ji uba ka in langa kami ka sa teu hi ta iti atiwa mo spearhead na boluwa hi chi ta banga choi hoi KSO D hi alin ki vai na chu north is azong ki sei le KSO ho hi organized so atita structured alin loi chu ki hi a hin na ki vai po na chu spearhead ki balls ya hi tia chom ho hin inaki kai khom jing a hi in na chu chu khat hin tin instance khat chu aban le ani na chu hi chi 2015 chunga 3 bills chunga chu lamka boina sna sta ma chu hilaya jong chu laya hi nang ke ti lawa hi na sa ta ki pinna no umin cha chu ke yong dithi ka tan second year ka sim ko ma hi na college ha ai le ki ho jong chu ati holi wa kan ki phinwa hi in na mi pi la a chu so chilai jong chu lam kai ma sa te ho hin so pi kha I hu ve ti na a hi tai ki len to ki vil to social events ho hi chi kuma chun an ki bolzing in na hi chi kuma chun freshers meet to unaw an Seigilkhomna ki ti jong hi an ki bolin na GMC Jesus Mary College ki ti South Campus a ho amo auditorium ko an ki manga hi ti a chu freshers meet ho jong ki mangkhom hi chi te lawa chu executive ho cheng si jong hi khat le reach hovel a hi lo le e khat hovel ai interaction program ho ai lo an Seigilkhomna ti ho hi na an ki bolje an ki leng to ji in relation hi ana hoizing thawa he na ai ho sunga chu ai le hi chi ta bang chun ahung chal in 2023 chan jong chu in a ding form of in a hi wang chun gala hung le alang langa technology jong hi apan na asit na ta ji na WhatsApp channel ho hin ne yu page ho hin ne yu a hi alang langa hin piti sai di ha ding khom thei lawin wang sit ta in 2023 zo wa pa chu 2k po chan sunga chu be ham pang khom thei lo ding khom thei lo na platform khat ding thom thei lo wa chu I hung mo hin wang sit ta in ai wanga chu hi chu ipi thu hi jong le tia chu tu chunga jong chu ke ho hin ke ho tam songa hi March chun khat vei ani khom na kan nei uvin na unaw te ho to hin kan ko uvin aban le an ahung uvin ahung thei chu ahung uvin aban le chi dung ru ya chu in pi to ki ho khom na ne ki nei ki in tu chung wang hi ai kum thum jong hi ta en na ipi thu hi le nomenclature in boilowin common issue in ball commutate ya hi third me ding against in ptn zong approver joint meeting ki nei na ja chu aphat sa ovin ja chum ki pusa tu chung jong chu hi tia chu an ki ball com mi chu ki kim pon hi zong le ama sa an ki ho thei lo la chu mi li organization li be na ki ball com thei chu kin positive step in kamu in na chu asunga e ho sung e mi sunga relation hi tin beyond external hi tam so ho langa chu ipi na ti di ham wang ka hepon ke ho tam songa hin racism thu hi India a kol levai la imai e ho kol levai to ki ba lo na imelu cha chum ze hi mongoloid race hi zi wa hi bi ham chi ho zi a mi ki thana hi lo le abuse ki ho a zi in to ningkum December a chun Tripura ko na chakma MBA student na
gol hang chapang khat hi a hin voli uvin ama hi so amin ju angel chakma ki national media in zong phate ta in a coverin hi chu chung in chakma student hi hlomu hi in niawu hi in na che je acho mo hin north east akona student body ho koma panpina hin thumubin hi chilai la chu KSO D te zong a hin reach out kha ubin na ahile hijia chu Delhi University a hi North East Student Society kiti umen nesdu kiti khada umen na student ho body a hi North East akona ho college lo si North East sel ki nei zi cho so hiji ho chun to ahung pang phong ubin chilai chun KSO D in jong pan aga kinwa in a hi hijia hiji ki pan na akona chu jantar mantar a hin protest aga kichi in am ho interim committee hi ahung ki form in na chun asai chu piham ti le nido tania kiti khat hi arunachal pasal khat hi Delhi asap Lajpat Nagara hi 2014 ka he khilo le achu asam hi yellow color aki blona aki dai zi achu a hin vo li ucho a hi le chu racist attack hi kita hi le hiji a ko na hi IPS Robin hi bu kiti holoi aban le legal langa activist aban le legal langa na not is me vocal du ho hin ana ha pu so wa cha ko na spooner kiti khari hu ki phut do cho Delhi Police Branch na chichun piham tile ho North East langa ko na mi zo si chu ho hi kol pau jong ki team zi lo na akim kha chu English jong ki sam kit zi che phat le ho issue tackle di momoi Delhi Police no spooner hi hung ki form cho wanga spooner hung ki form nu nga jong hi hi racism ho hi tu chan chanai na lai cho khat ve ya chu mai thei ho ham na ga ho ham recently jong asama ko na to nagle na ko na zan hi khat ve ni dung chun Nehru place a Delhi hi a hin racist attack a hin bol ki nu na put an thau so nga se ji lo le verbally abusable na cho so hi jo da bang chu spooner hi in a tackle zo lo police langa hi in na chu je achu twa hi beyond ho amy ki community achu chi student body so zo si chun last Saturday chun meeting chom le chom ahung ki bowling ki het to na dingin ke ma pan na achu khat ve Saturday ne chun aki nei na meeting so amo hin apu su chu North East student Delhi and NCR songa hi University chengsi ho na teka banga DU JNU Ambedkar Jamia hi lo le IIT ho hi lo le other institutes ho ho zo si welfare adinga hi student body ki loi khom na platform khat do di ti hi a hin sai ubin na so hi chilaya jong chu ho hin cordial relationship na ding kiti in lai chun pan ke la in na amo hin asayu chu objective a hin discuss ho khabet chu hi le ho hi cultural events ho iman phale auditorium ho ai lo le seminar ho nei phale auditorium ai lo le sports ho nei diu phale sports ground ho ta bang book nai sum aliwa i liu ziwa hi in na to hi cho ta bang hi thumding aban le syllabus ho vela ho history ho ho thu ho include bol na dinga push bol di ti chuna ai in cha chun KSO din jong pan akela ki pa me hi chi hi thamkhat ki sei bele ho hilai North East sunga hi elo le ho context ki sele Manipur sunga hi mail heile sungko ho to ikidowa ikitha to ikimat to wangwa hi Delhi langi chi phat len minority ki hikit hin hilai khun adi dia tu lai wang student ho tamkhat atam dom tan masang 2006 7 la vela chkil hom wala North East mi ki mu pole in sumi dana ki gel ji hin khat hong boy jong le ki thopi jing ki thopi lo wa le mi kol le waila so racist attack chu te te in hilai ho le hilai ho phat mo na chi ma chai ki ji to bon kol le wai to am ho chi ki thopi lo wa le next victim chu ei jo hung ki hi the hin ei te chi organization ho chu ngai hin wanga tu a he communal tension ho je a hi chu khu abuya boy he lam kai ho dinga hilai ho gel dinga he lam kai hon nagal mi te ho na ki thopi ti ta bang khat hiding wanga Delhi context a chu event ai le chun ma ki thopi khat hikit hi chu hola lai chuna khat ka sei ben thei de ha ka sei ben nom ka chu to racism a hi je a chu koi chun kol ho dinga chu ho chu nang mai thei ne he nang chi ne he mi ne he ti lo cho ibon wa email put ki bang ilim put ki bang che chu ka chi ji wa hi mi ho like dung phamo jong tampi na like lung phamo lam kai hoi pi ham mai thei te to platform na la ko mo chu ho ta bang atiwin ke ho lungge la wang chu chu ta bang kin a le am ho to ka pan lo di heta ki tha da sa nga chu cheating na decision making zo chu influence ball good thing ho zo in ti ho jong ko me te zo dominate ball good thing influence ball good ti chu ki dei sa he na so wang phat uma chu interim committee ane ki panja chu toi chi ta bang ko ma hi la pathin lu si da ahung lo thin theya hi chu platform kha i hung nei thei wa hi le hi chinia chun
i hung nei khom thei wa hi le hostel facilities ho ve zong push di tiu cho cha chu ei mi ten zong chan vo in nei thei diu ta cho KSO D mina cho ina chi lo bang hi han lang hi le cho ta bang chan vo chu a hung lo thin kha le ei ho chun i mu zo lo diu ta chu la na so chuwa hi ki tha lo sa nga chu chi ding ei zo in negotiate ball a iti influence ball ni ham na mi thu zong chu ngai phat min tin in zong EPT a agenda hi lo le a in idei sa imi pdia pha chu ga ki la do thei ni ham ti chu na chu ga approach ka da hi a hi i ha sei chana boy ding in aji chu iti ham lamkai dang ho na dem hoyong chu sei sikit leng chu om hong chu adi na khat kit ding hin e wanga nang nong chu khin dem kit leng na ong chu na din mun chu di kit de hin delhi context adinga chu apoi mo aji cho yu chun ka seitan next victim ei ho jong next victim ki theu he tu a hi panila lo le yo phale ei ho chunga hung chu phale mi adang ho jong panan la lo di we hi su hung ki hin ei hon hilai ka he notice sunga igam sunga he igi tha to ki mat to wanga hilanga chu in sung khat tabanga ki jin aboi hin hi chi he chong chunan hil chin ji chun ki pawmin lamkai dang ho wang chun mei thei elwai le na go ho to platform khana din lo di ati yong chu khan lang khan in ka gel tu 2023 3rd May ji chun kalunga hangin ka thanga to min am hong chu di ka san hinla atu a chu thamkhat i se tan a problem abui dan chu ipi hile ei ho hi lamkai ki to sot angai he teka khana am ho phat la am hona na bolo so full support an pi ding hin tu a nang pha na nangin na bol am hon full support a pi ngai he positive ti ham amo hin dem na lang hitalowin positive argument lang zo pin tin a ways and the terms ho zo am ho zo share hin bol then hi cha chun ideas no hon ichi elaborate hin bol then lang hi chi tai pandiu ki ti chun hoi che ding hin tu ta dia chu nang lam kai na hi la chun nang decision chun changau na la lo di hin na cabinet hotan la di hin hi cho chu am hon support bol the le wang chun ti chu ke gel dan hin ei ho di hi lam kai to sot na hi ila samje moin hilai hi le ai tia hi cho hi alang khan in peace time sian lang gale tolki nei lo hile hita chu discrimination ho chu ki bolo te ap ha zo chu athu ta zo hong po do thena ding ki bolo te in la tu bui lai ta hi chi discrimination ki bol hoi ei mo internal discord hi ji hin hi chin ei mo ki ta san lal na an polarization an item an puilut jin na ki pung khan na ki loi khan na loi tum siam na om jin hi chi he ei mi hoi ha bui na o he hingi ki ha se le hi chu topic to thamkhat hong ki deviate in tu chunga 3rd May 2026 awang chu STSO chuna Sister Tribe Student Organization chu social media mi tam tan hi chawang chu organization thaung ki phut do ta ya tiu hin hi chu ayo chu kan do nom hin nan se thamkhat surface chu nan clear tan hi chi hi nan sedan chele an sa hin atha ki phut do ai pon e wanga term ma sa na po ho chun hang san ta ku ki bo din pi ji wa chu hi chi cham khat an off in ai wa tua hi victim ho zo si ki le manipur sunga victim ho ai ho unau he tia chi cho zo si chu unite in bol theina ding khana chu hi chi hung ki bol he ti ta bang kha jong na sein hilai chu thampat nan hil chin be theidam nan tha po do ham elawale organization ham ipidan ham chi organization na he tiu he hilawa hi na ka sai banga tree ho so bi kha hi now unawi ti le chun ucha ti na hi jing sibling ti na hi jing na so chi hi now chu either sister tribes organization a hi lo le unaw te chu aneki kiding khom ji aneki kilien to jing a hi na chi thil tha hi poi ti chu ka ga sai num thu a hi na so a he khil ho hin chi hi organization ki phut do a hi lo le phuti e ti thu a hi na ki chi ho mina hi khat le sister tribes student organization a hi lo le khat le unaw tia hi aneki ki vil to ji aneki kilien to ji a hi na hi chu ka ga hil chin dum hi den organization a hi pon organization chu hi respective ima tribe chi lo le ima community chi achu ki nei so ke hi na like vai pain zilai anei gangte inji so anei titabang HCC na jo ban le chitabang a chu hon KSO D hi in ei ho chu atam pen tia chu ei ho chun imazo si chu spearhead ki bol hin izong le isopite to din khom aphai na hoi lang hi le zit le veya na i boy pat wa hi in ei ho sunga i din khom lo wa hi le le sit mi hi chu tu lai din mon hi na patalo cho
ai le ai ho sungai ki to lo le kha chong chun chu advantage ala ai ho ki to mo na chu ai ho kha samna wa hin bol thei thila hi ja chu na chu ki pho sa hi henge nen sei le he chu thamphat nan sei chen chu ki pa min ala khir hodinga chu the previous leadership ho decision jo si chu tu ya ki sung la tabangai tan e banga tua nang lunggel chu lung lin nan po ki leadership quality na ni na chu cha chu hung ki lang ki hin he chi idal diwa he chi khat rally lol protest bol diwa li bon I hope ngai we all the lol IDP so all the affected individuals community ho chu thakhat hi ngai we e lol he chi ki ka yang chu email mate ho hin advantage an la thewe ti langa chu na la hin ki pawmin he chi decision bo sia yang chu previous leader hon ichan gaya positive elo le negative lama chu argument an piding ami chu thamphat kin jong ka gel thein na ele hi chu ele personal question hung ki dong kin tua KSO numei president masapin na hitol hona ei ho ku kin nampi hi numei lam kai sang thei ding din munaum ta bem nang gel dan nen sei theidem hi ti wedding a chu Delhi and NCR ami pt hin progressive diwa chu asan thei ji wa chu lam kai ai so to thayo hi na lam kai tu ni dinbon president ka pu thei na hi Delhi mi pi Delhi NCR mi pi chun to a large degree apo thei ji a chu kadin mon hi ka chan a he ti chu ka ga sei no min tin ai ha chu alhang pia tam zo wang ni imin thei lo lai wa ka mu in na azi chu tu chana hi kahung velvet kit lehen election in inkum November 1st week chu date ida chu ma hi in hi vel like na het pha mai theu hin na e ho nam song suling lewa social media he mun tin hai bi ham ai hi in na nu mai chu tu chana comment ki ha za chu nu mai chu kitchen hen pong ki sop hen na to ki tau thim hen na ai lo le za mo ai ho loi na aban le ipi holding ham na numai jo finance secretary po hen treasurer in pang hen ti ho na umin hi tai lawa jong chu numai nunga ka hi ji ayong chu bi ham amy pasal ho lungput a hoi lo ta umin na progressive ta umin mi zo si chu ki banga hi pon ai banga anunggel dai lo ta umin bi ham lam kai ka hi pha na chu ka number chu alo thailo mi pi asset property ta banga hitan na ka contact number chu koin unknown number so na chu chilam kai ka pu ma sa unknown number kala zi lo hin ai wa to ai zan kim yong unknown number en ko le kala ngai cho chu distress call khat chun ai ngai cha khat ai lo le KSO D pan pi na ngai cha khat chu azo le kamis kha le anung le ka thim ka ki chan zo lo de ja kala azi hin hi le man da lawa hu pao le nunga ki dai cha vai ti ta bang ho zong a zi na aban le kam ngai lo lawa social media ai ho zong adim set nin na chu ta bang hi event na hi le thang pya mi pi lungput numai chi pasal bo hi pon na numai account wa zong hi ti e ki ho numai nge hi zong e ho ti ho vel zong au min abale election ka kaina loading na sata ana ikhat bu wan zong e sumin sigu tabang tampi zong ano min na cho pi zong ka kier ta pon ki kai do a hi ta in ai le tu ka hung kai do no nga zong hi cho tabang hi ka to in cho tabang hi na lo ta hi ka to in like mi ui si ta numai hi ze anui si na zana pi thailo ti tabang lungput jong hi tampi na lain na hi wanga chu khat le khong hung cha lin tin inam sung jong hung khang to zat min tin neu khat na bi ham numai te ho space pi na pa hi at least like public space wa public platform ha pi na hi e ho jong hi chi mi to i hung ba na diu na like level chung khang nan te chui ki ne naw hi mai hapai na lunglit na statement na ko na chun na lunglit na yung akilangin ele hichi tua chu a problem hona sei hin tua problem face na bol na hona discrimination ele wala ni khau se hi so chu iti na face am nangin positive ta na la me lo wale phone na chu khat chu na ho san jingam ekha so ke hi ekha biham depends ka mental state in zong apuzi in na teka banga hulen kam ta ko umpet hi le chun ka ignore zing the he ai le ki zong hin u ke ma friend sa ka u te ho hin ka loi ka pai te hi na ban advisor zong ka nei win na amo ka ma ka dong zin hi le kim khat hin sai pi lam zo thoin ti ho hin pi ha ki encourage now iman cho
hap ding in hap tan te sai pi lam zo 20 hi hi ji hi at hang pe ai banga chu te ka banga ni khat kin ni la thum I hin ko ni chola ki chol cho zan ki ma in hung ki hung ding jing ka pung khat pung nia hung ki hung dina alela ki tel di che phale cho ta bang in ngai phat wang chon ilung na ji mo mong hin na I mental health to kha ji ai banga ki thasam the hi zong leng president dinga kanaki gel tha achu it kan hiti kanake la hi na pathin in ke dinga hi chi hi ei phat sa pi a hi lebo ga zona ka muding ei phat sa pi lo hi zong a hi le kin ichanin gong in ka ting izang ichanin ki ham bol zong leng ka mu lo di ka lo sap di he hi ji chun te ka ba lo sap na ke adane gelo a hi lo sap na ka mu kha banga zong de bi ham lo sap na chu ka accept theina ding in ne ki thopin na strength nei pin tha na nei pin ta kana taw hi in chi achu cho ta bang hi ka mu phale ke hin ka ki bul phuna ka ki velvet nan ka nei ji in na chi hi kin pathine ei pha sa pe ai tun do hi ta le ka thu zo thun na ding yong hi bi ham khai pinan te ti chu ka ki ne na hi ji in na che pha le chun bi ham a hi to aga hawa hi lo le hi ta energy waste na di chu bi ham khat pamai ka sa zia na ai wanga khat le ni wang chu tek sa ka bol cha chu thwan na urgent ham ka do zina koi li ham ki introduce in lang urgent ham hi lo ham na thu hi ke yong class ka chi zi a hin ka boi zi thawa hin a hi le urgent ham thu ko hi le hin tek so in class ko me a hi lawa le urgent a hi lawa hi le loose talk chit chat bon ding in na khat ka nei poi ka ti pi jing jong zi a he a hi lang khana na dem hoyong chu hitin ki sei le am ho angol na o aki expose wai bovin ei ho hin huilai hi le lam kai hi dem ding ai ki hendo to ki lo jiwin ilam kai ho na positive argument hit lo negative ngen chang su la na ding ang kai do ei ma man ki son do ei ma man yo phale kai la ding su la ding ki ti chu hi chi community chu itiong ki khang to thei dam piti mindset he cho chuna hi cho chun low trust environment and sim ji ei ma le ei ma ki ka yo ka polarization hum ji hi chi ho hi inga lo le wang lam kai to sa ji hi het iki atha bia hung ki hilowa in pam lo le wang chu inamo hi ipi ki seyong le akhang to ding choi ki pon tua yong chu nan heng ho yong chu numei na hi ja na hen lo hiding hin na quality hoan na leadership quality amu ji wa chu president an lano hin elwai le hitin ki sei la hang pia chu treasure elo la chum chum mi di hin e wanga ama hin wang na khat hin tong thein te ti ji wa chu min ta san nei ta an lano hin chule pathin tun jong na hin ayo chuna bulang chun ka seidan KSO D le NCR hi nampi na kinep pi na ona alin ma man hislaya chunang president hong pan wang chu subten in itself is a big achievement at the aging in president hong pan no may president hong pan yong chu achievement lin ta hin and the quality to all an head diu hin achievement ho chun result ho chun an show diu hin hi cha chun thamkhat word of encouragement kan pinomen henge hi chi se le ei ho cookie society chunga he numei lam kai pha ki sep do na dinga ipi ki bolle phadem itiha ei ho community hin iti lam pangin approach ki bolle nang gel danin ga nen ga sei thedam numei phata ta ki sep do theina dinga na lam kai leadership quality tam piu men la ayuwa na sei bangchun discrimination ji elwai la lunggel thei lo khat le ni ji numei kitchen na umin elole tia thipen ki tawin ti tabong ho hi comment ho chun a mindset on exposing o hin hi ho chu hi negative review ho chu hi cho chun numei hi ai ti jong le numei hi upliftable loading hin na gender base a hi talawai hoi quality base zo hin ki vai hom le wang hin nam khang to kha chui hi diu hin aji chu numei lam kai hi a itiha khan to na numei lam kai te Indian constitution ayong hi to Indira Gandhi o ko bela amanu ayong chu khan to na tam pium he pusal prime minister tam ta sanga ama khun policy hoin lang constitution la ipilam pang le aman iti contribute a bol khot tamatam he na numei ho chu mo noi si thei pon his the manga chu ei ho community sungang hi numei lam kai phata ki sep do theina ding hi ipiham nang gel dan nan sei theidam hi kam KSO D ka panma sanga chu ningku ma chu Cookies of Women's Forum ke media coordinator mo po na kana to hi na so inam sungu ba ka mu khat hi training ila samuvin na
KSO hi platform hoi ta he kati leadership training adinga ke zong KSO hi college ka kaila chu assistant education KSO de thi ai kana pu hi inna nord hi cha chu ka career hun ke pan hin lai ko na society a kong ke pan na ba nam ka ngai lu na chu chi ko na chu experience ka nei ba na hi ti ti hi hun ke pangjing a hi in portfolio in ei lo la ya zong chu ipan thei chana ke pan lam kai zo si chu koi lam kai hi le uki nampi issue a hi zia chu pe ham ki to sot a hi in na alam kai mai ki ve koi lam kai zong le ki to sot jing de hi na for instance to hi ke ka hi in ke ma sa zong tampi lam kai no ma hi in ke zo zong le mi tampi hung de a hi in alam kai ho mai ka ve na lampi ka bol le nampi ka ngai lu na le chun conditioning ka bol hi te lo ham na nampi ngai lu na chu condition is set na ngai lu de ham ti ka chong chu hung zi in nu mai ho hi alhang pia ai ho hin public platform ho hi ipi ham nu mai ngelin zong anu mai ho ngelin zong ke bol de hi poi ti khat hi na lu at the back intentionally hi zong le iki khau kha dan na po in hobung lam hwa cho fe lai fel ziwa hi in worship team ti ho bi hwa cho ko isa lawu ai wanga di sa na si eswa hung ho hi nu mai hi bi ti sai di ha anna lo ta khana event khat zong cho au min na ai hin ka sei banga chu KSO hi platform hoi ta hi in aban le na to na hwa zong hi hin ge la hi le CSO la experience an nei sa ho to ki ho anu dan mi a het him dan pa to experience nei khalo to ki ho ki deal dan a ha dan hina za chum be a hi in che za hi alang pya nu mai te hi social a hung thai sa ana pang sa kha to iki hawa mi a het him na dan to ana pang khalawa ki ho nei ha sa na chu hi in chidung zu ya chu tu chung gal songa zong him veleu hen nu mai te hi tia gamtina e ki ho wanga chu frontline na i boi phat leu hengem koi ham nu te nu mai te hi cho na atinga pangji hi spai tia hung tai ting tau te hi langa ting ding tia ki ho ki hum si cho iki pangji cho hilanga zong chu nu te ho zong sumle pai to KWO HR te ho velin jang na dok na bo do cho na saibol iki pin na ho vel ho zong chu nu te ho spearhead na ngan jo tam zo hi nu mai te ho na nu nga te ho chu ho vel he hi le e ho zong social space a hi training ingai yu vin na tu chunga ke tam songa hin executive chidung zui chun nu mai ka tamu vin na finance department zong a hi in social culture secretary zong nu mai a hi in bal info secretary zong a hi in hitia chu education a zong apona atam 50-50 tabang ka hiwin venglam kai hoto ke hin training space a he te hi iki train u angai ti na bale kule pa te ho ko ma ilanga hi handang hilanga hi zong le cha te ho hi hobung lam se api ding henge thagau cho poimo nai na a hin e ho hin politics after all mi him hina iki vai po na wa hi CSO ho zong hi training ground ipi ungai jiwa hi iki CSO wa ko na hi experience iki bil lawa leadership training ipi lawa le cho hi lekha ga ki simdo na iki hil theu hilawa hi in cho hi ma experience hi poimo hi ze achu chate ho KSO hi lo le CSO langa pang di eat pro te na encourage jo te ti hi nu te pa te ko ma ka te num phat hi he ki pa me achai na dinga kan do num che hi le a personal question hikit intinna to amy ho hel hangpia numailam ka hi ya sep lo hi win e wanga nang hin na din dan hin nampia dinga ki pi do ke na tin gender numai na hi ji el pusal na hi ji hi lo hin kan vet le lung pi ta determination nei puma na din hin discrimination yung tam ta na to in elo say sit elo le previous leader ho akona it is lunghan yung tam ta na to ne ba hi cho zo siong chun nan fi sa tu ni chan gya na din ham hin ki pawmin ele hi cho zo si chu context la amy ho hi lam kain gender neutral a hi ngayati na hi chi point dungja chu na sei thamkhat nan hilbe theidam numei hi ji a chu lam kai pi loading pusal hi ji a chu lam kai pi ding ti hilawa a qualities or leadership qualities o ji a chu opposition chu pia hi chun nampia hi development elo nampia hi nampi sim tu na an po lu ding he ti chungchang hi thamkhat nan hilbe theidam athapia amy society hi na patriarchal society hi chu
so ai ho hin basic ai ho hi ai mi society ai tu ni chana feminist a he tia ga sei di zong hi koi ma I lo lai ki fit lo lai pi cho ai le I pau nam thau hin na aban le gender role segregation ho ze azong hi mai thai tin ai ho hi like I pau nam thau wa hi nu mai hi sit lo ta hau na hi to na ta bang na ti ka banga to na ta banga hu cho hi ik se cho hi normal lo hi cho so sociology lo le gender studies ho women studies ho lang simphat le feminist studies ho at least academics ho na I simphat le hin cho hi normal hi lo dan nu mai ki musit na ho zong hi ni sia I won asia I gel lo khat hi cho ako na anyo ho ko na ki patti ho hi na cho hi academics le kha kolgil na nei ho kon asai u cho so hi cho ho khat hi in tin lam kai na ai qualities vet poimo ana ke jong chu nu mai ka hi mana I support u he tin jong ka ging cha pon na aji chu ai he ho hin to I support ti di ha pi ha ke ai na I khat ho hi first year ka hi la ya ko na ai na he gil ho na uti ho nu te pa te ho aji chu ke hi portfolio ka nei hi han lang ka nei lo hi jong le nam pia dinga hi kana pan jing a hi na koilam kai hian lang hi jong le ki pangjing a hin ga sei beleng ke le ke ka ki advertise na jong chu hi sampon tin ga ve sa na dinga chu 2023 gal hong ki pana ko na chu ke ma ka changa ti kha tinga hi KSO D lam kai 2023 ate chun unveiling tragedy tik le khana bol vin cha chu chronology chu ke kana zi a hi na kana bui pi a hin na he zong gal jam ki in tin in I lo ki chan cho ai wanga ilung nat na chu nam pi a dinga channelize ka ki bol na so hi cha hi mun khat a hu thalong ke kap tai ku te ong ki bulu tai hi chi pung hi chi date hin a mai theite ai lo le hi chi ti ho a hi hung le details so ji le na zi a hi in na hi chi te lawa jong chu online ti offline ti a chu pan ke la jing a hi in aban le Manipur tips thu hong chun in langa konin hukin pi Manipur a konin info secretary zang ho lu na hungin aban le KSO D wa konin VP admin pa umang ahungin aban le Delhi in pia konin Dr. Michael hi in aban le ke chu nu mai langa thu sei ding in panelist in kana pangin na jo ta banga hi gal ki patna ko na hi media thu sei ta min di lo ta ingo no ho ti ho vel wa hi pan kala jing a hi na aji chu tu mai the gal hi veleu han zo thua propaganda the u chu na zo thu ti lo I kingo no ho ji a hi chu hi mi pi kilung be ha mi pi brainwash ki bola cha hi amo hi tha dinga lo ma hiu ve na refugee hiu ve ai lo le narco terrorist hiu ve ti wa hi chu thu ho hi I gel le hi chi apat pe na in don bu lo ji u wa hi bi ham hi chan ge ge hi I hun zo wu cho na cho vel hi pon na zia chu hu ki panga hi in a hi le nu mai pasal te ka bangin itin on a lighter note pasal ana hi bang ni zong leng chun na ka bol to ka bol hi ka bol ding ding in kana ka ki gelin na chu hi in te ka banga 2019 ham a cha sat ki hal vel a zong chuna social media ani ki vocal thawa hi in na so hi cho ze ayong chu mi ta san na ka chan ti di hi zing in na chu hi in tin nu mai hi la pasal hi le society a discriminate bol lo di hi in na pasal sa nu mai fel ta zo zong a hi in nu mai zo si cho felati na hi point na ami in a point ka chang ha di hai chu isopi sangam hi ji alam kaya ipan sa anu me hile pusal hile na quality nei lo ji a hi chi chun anu me kha jong chu anami mota ai ta chu nu me jo si musit ding ai pon pusal jong chu anami mota ai ta pusal jo si musit ding ai pon quality be si ngai he ti nang sedan cho hin ki pawmen hi ji chu he lam kai di ta ding chu lam kai chun ama a background in asim ding hilawin ama zo in asim ngai he ama zo na nampi asim ngai he tia hin na a quality chun ama chu explain an bol ngai he ana to ho chu result an so ngai he ti he chung chan an se chu ki paw me numai hinge numai ei ho hin patriarchal society hin na kalawa numai khat le ni hin lam kai ana po ji a he chung chu ivet vet le a background ji a chu hung ki tung do jin khat le nian mi mo anum ta te he ji a chu numai zo si chu mo su mit mo the poi he chi gala yong tham khat example an pitan di dia nu te ho ting no pal la yong chu
Casper ting dinga koi maum ta lo nu te ho chu Casper ma sanga ding jeng o chu he chu asu kha lo yong elwai le tear gas a kap kha iti akom lai ta hong po ja chu iti ha organ effect loi a hearing effect loi mi tam ta he nu te panayong chu neglect ki bol the poi nampi a he chu nampi ngailut na hin lampi sorry nampi hi alam kai ding hin nampi ngailut ngai ti cho he na nang point chu tua cho not any regular joy le mi hichi khuchi hilo ding in lam kai wang chun numai hile pusali le quality ne ngai ti in kalan ki pawmin hichi chu a he tua I community in adei pin hi tun ha ikhona hi chan chu hi tan tin a chaina chana Seigilkhom tisian Seigilkhomna hin bezo sin a chungche wa avel ki pathu kan sein pathenin Nampi ma poising ta hen